स्कूल यूनिफॉर्म गाड़ी थौरक्पसिंग फानब खंगनख्रे स्कूल यूनिफॉर्म सेलगा इंजन पानब गाड़ी थौरक्प महैरोइसिंग फाननब एजुकेशन एस की कमिश्नर एस ज्ञान प्रकाशना थोकिब चेरोल अमना खंगलक्ले चेरोल अदुदा हाई स्कूल की कैंपस वांगबद महैरोइ कया अमा स्कूल यूनिफॉर्म सिंग निंगथीना सेतना सथोक चसिन तौब थेंगनरे मसीना चही नौरिब महैरोइसिंग अदुदा पामदब थौदो कया मरुम थोलंगनबगी मचाक ओइगने लोइनना स्कूल तमलिब महैरोइसिंग असे अयाम्बना चही 19 की मखादा लैब ngakta ओइ मखोय अयाम्बा ड्राइविंग लाइसेंस पाइबगी अयाबा लैत्रे पुलिस डिपार्टमेंट की माइकैदग यूनिफॉर्म सेतुना गाड़ी थौरक्प उबसिंग निंगथीना चेक तौबियो स्कूल की मतम लोइद्रिंगैदा कैंपस की वांगबद थौरक्लिबा महैरोइसिंग असिबो लाक्सिनब ngamnabagidamak स्कूल अथॉरिटी की माइकैदगी पेरेड खुदिंगी अटेंडेंस लौगदबने चाद हुंबुद्राग मंगा यौना स्कूल कादबसिंग मखल अमतगी एग्जामिनेशन सिंग सरुक याहनब यारोय स्कूल की माइकैदगी आईडी कार्ड निंगथीना इशू तौगदबने ओजा अमदि नन टीचिंग स्टाफ सिंगसु स्कूल की मतम लोइद्रिब फाउबा कैंपस मनुंगद लैगदबने महैरोइ सिंगने स्कूल न पीरिब चना कांगलोन सिंग इनब ngamdrabade मखोइगी ममा मपा सिंगदा पाउ फाउगदबनी हाइरे डॉक्टर अमदि नर्स सादुना क्लिनिक चलाइरंब मियोयने पुलिस न फारे मियोय अमना कंप्लेन तौरक्पदगे सोरा कैथेलदा क्लिनिक हांगलंबा सासिनब डॉक्टर अमदि नर्स मतै मनाव ngarang चीफ मेडिकल ऑफिसर अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की अपुनब टीम न फारे पुलिस की पाउन हाई फारब सासिनब डॉक्टर अदुगे ममिंग एन नंदकुमार सिंह कौवे अदुगा नर्स अदुगी ममिंग न बिजेंती देवी कौवे मखोय अनि असि मतै मनाउने आधार कार्ड की मतुंगिन मखोय अनि असे थोंजू पार्ट 2 की सांदोकप युम अमद लैबने अदुबु असेंग युमदि ववगाई कदाजितगी नि हाइरे मियो यमना कंप्लेन तौरक्पदगे थिगटपगी थबक चथबद कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा सोरा कैथेलदा जाहुदा मॉडर्न क्लिनिक एंड जाहुदा वुमेन क्लिनिक हाइना मिंगथोनबा क्लिनिक अमा चलाइरंबने मखोय अनिबु वहंग पाउंग चथबदा एन नंदकुमार असे महाक मसाना हाइजबदा मेडिसिन की डिग्री पाइरब मदि महाकी लोइनबे बिजेंती देवीना ऑस्ट्रेट्रिशियन एंड गाइनोकोलॉजिस्ट नि हाइना सक्ताक सखे नंदकुमारना वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल की कुमजा 1958 की तोंगान तोंगानबा रजिस्ट्रेशन नंबर अनि पाइरम्मे अदुगा महाकी लोइनबी बिजेंतीना असम काउंसिल न पीबा सर्टिफिकेट अमा पाइरम्मे अदुबु मखोय अनि न पाइरिबा रजिस्ट्रेशन अदुगी चपचाबा से सांगसिंग पुथोंगना बाहाइबदा पुथोकपा ngamkhide क्लिनिक अदुदा थिगटपगी थबक चथबदा खुदोंग थिनिंगाय ओइबा खुलाइसिंग सिजिनरगा खुदोंग थिनिंगाय ओइबा मवोंगदा अंगांग ओहेंदनबा थबक चथरंबने लोइनना क्लिनिक अदुगी मनुंगदगे मखोइना करियमता खंगदना इरंबा चागदबा हिदाकसिंगी प्रेस्क्रिप्शन सिंगसु फंगले मखोय अनिगी मथक्ता लोगी ओइबा एक्शन लौखनबा कक्सिंग पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइरे चिंगननिंगाय ओइबा मवोंगदा चही 9 लोम सुरबी नुपी मचा अमा सिरगा लेरमले चिंगननिंगाय ओइबा मवोंगदा चही 9 लोमदा गाइरिबे नुपी मचा अमा ngarang जिरीबामगे कासिमपुर खुलगी असोंगबा मफम अमदा सिदुना लेरमले थौदोक असिगा मरी लेनेना जिरीबाम पुलिसना एफआईआर अमा रजिस्टर तौदुना थिजिनबा हौख्रे मसीदा नतना नुपी मचा असिगी असिबा हक्चांग पोस्टमार्टम तौबा मतमदा मैजिस्ट्रेट अमगी ममांगदा वीडियो कवरेज तौनबसु खंगनख्रे हाइरे चही 9 लोमदा गाइरिबी नुपी मचा असे ngarang नोंथिल पुंग 4 मिनिट 30 रोम ताबा मतमदगे मफम खंगदना मांगखिबने तुंगदा लैकाइगी मियोय कयागा लोइनना खुल्लसिगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा थीबदा नुमिदांग पुंग 9 मिनिट 30 रोम ताबदा असिबा हक्चांग ओइना फंगखिबने थौदोक असिगी पाउ फंगबदगे जिरीबाम पुलिस की कांगबु अमना चांगसिलक्तुना थवा याउद्रबा हक्चांग अदु पुखिदुना जिरीबामगी मोक्ता थमखे हौजिक फाउबगी ओइना थौदोक असि करमना थोकिबनो हाइना चपचाना खंगबा ngamdre लैकाई मियामनदे फमलान अदुना हाटपो ओइगनी हाइना सिग्नरी हाइरे पांगथोकिबा स्टेट मंगागी इलेक्शन कैंपेन दा बीजेपी ना लुपा करोड़ 490 चंगखिबगी मनुंगदा मणिपुर दा करोड़ 12 सिजनखे रिपोर्ट चही सिगी फेब्रुआरी 19 अमसुंग मार्च 5 दा तांकक अनि थोकना पांगथोकिबा 12 सुबा मणिपुर स्टेट असेंबली गी याउना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोवा अमसुंग पंजाब की असेंबली इलेक्शन सिंगदा बीजेपी ना लुपा करोड़ 490 सिजनखरगा कांग्रेस ना लुपा करोड़ 134 सिजनखि हाइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI दा पार्टी अनि गी माइकैदगे सबमिट तौरक्पा एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ता फोंदोरकले हाइरे सेनफम सिंग असि पार्टी अनि मगना स्टेट मंगा दा पांगथोकिबा इलेक्शन गा मरी लेना चथोगिबा कैंपेन सिंगदा सिजनखिबनी हाइरे पार्टी अनि मगना ECI दा फाइल तौरक्पा इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट की मतुंगिना बीजेपी ना सिजनखिबा अपुनबा लुपा करोड़ 490 असिगी मनुंगदा उत्तर प्रदेश ना लुपा करोड़ 119 मणिपुर दा लुपा करोड़ 12 उत्तराखंड दा लुपा करोड़ 94 लाख 34 पंजाब दा लुपा करोड़
कुंथ्रागतरुक अमसुंग गोवादना लुपा करोड़ तरागा मापन की मथक्ता सिजनखी हाइरे पाव असिगी मतुंगिना बीजेपी अमसुंग कांग्रेस पार्टी अनिमक रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी सिंग ओइबना लैबाक असिदा पांगथोरकलिबा लोक सभा अमसुंग असेंबली इलेक्शन सिंगदा पार्टी सिंग असिना सरुक यादुना लाकपना पांगथोक्रिबा स्टेट मंगा की मिखल सिंग अदुदा मखोइना सिजनखिबा इलेक्शन एक्सपेंडिचर की सेंफम सिंग ECI दा अकंगनबा मतम अमगी मनुंगदा सबमिट तौरक्तबा यादबना हाइरिबा सेंफम सिंग असि सिजनखरे हाइदुना इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट फोंदोरकपनी हाइरे PFI ऑफिस चाम हेनबदा रेट चथदुना मियोई चामगी मथक्ता फारे PFI की मणिपुर लैबा मफम अहुमदा NIA ना रेट चथखरे इंडिया की तोंगान स्टेट तरागा हुमदोइदा लैबा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की ऑफिस चाम हेनबदा ngarang National Intelligence Agency NIA na red sathabada miyoi chamaga mangarom phagatkhre haire Manipur gi waina su NIA na Manipur police ka khusam na duna Lilong gi mafam ani amasung mayang Imphal gi mafam amada red sathakhe maduda se sangkhara phagatkhre haire red asi ngarang ayuk pung ahum lom tabadagi hauraga numit jungba pung taraga ni thoi phawba sathakhe maduda Lilong bazar da leiba PFI gi office Lilong da leiba PFI Manipur State Branch ki General Secretary mayum amasung mayang Imphal da laiba president gi mayum dasu NIA amasung Manipur police ki apunba khutpu amana thiba humba ki thabak sathakhe ngarang gi red adu hek haubadagi loiba phauba PFI Manipur state ki president MD Abdullah general secretary MD Rafizuddin su yahon khe NIA na fagat ki base sang sing gi manungda PFI na silaga pangthoki ba meeting sing gi resolution copy sing PFI Manipur state ki general secretary MD Rafizuddin amasung president MD Abdullah gi Aadhaar card ki photocopy amamam Punjab National Bank MRB amasung SBI da hangba account sing gi passbook amamam laptop ama press note ki photocopy sing fund sing tak pacherol sing gi photocopy sing amadi mobile phone sing ba yaure red adu loiraba matung makhata na investigation loidriba phauba kana amata sanghan dana ba solon silambaga loinana so adu Lilong PS ki OC da khusinaram khe tungda ngarangi NIA gi red adugi matangda PFI Manipur state ki president MD Abdullah chesamna paumi sing da hai ngarangi NIA gi red ase ahingi matamda tawbana miyam da sarang na ba mapawal le PFI ase India gi mafam pumna makta leire Manipur da leiba PFI gi branch sing asina su logi wangma da thabak amata tawkiba leite PFI ase miyam gi yaifana ba thabak tawriba lup amane achumbagi damakta lepliba lup amane mahakna hai NIA gi kangbu aduna PFI bo ikai khumna baga loinana red adu mapung phana sathakhe PFI ge maikai dagi su NIA na pamba wahang singi paukhum phajana pi khe red asi makhata na tawkhigani haiba wafam NIA na thamlamme abon mai mihata senaba sing fana ba NIA na investigation chathade chief minister hauki ba sahi sigi September kungani thoida Tamenglong headquarters playground da chief minister N Biren yaung na pangthokadaba community outreach program ama saruk yaba chatpada security gi mamang magtadage NSCN IM na faraga hatkraba Jalyangrong Baude gi advisor aduga former president Athon Abonmai ge ahan ba death anniversary ngarang Langgol Tarung village ke dress colony da pangthokre thauramadu da minister N Biren minister Susindro Hill area committee gi chairman Dipu Gangmai amadi lamdam asige tongan ba CSO singilu singba kaya na saruk yaduna laikhidraba Athon Abonmai ge photo da laikatuna amadi minute ani tumin na leptuna ikai khumna ba utkhe nala chanba thingjin khre chairak pi ba horaga nei works minister Imphal ukrul lambi gi lamlong kaithel dagina chairen thong phawbagi oina nauna iramna la chaliba sing quality maintain tawram dabadage ngarang works minister Govindas Konthok jamna khudak tagi thingjin khre Sangai festival da muithai team tharak na ba CM na Thai embassy da invite tawkhre sahi sidagi Imphal Guwahati Bangkok flight service hauraba yai chief minister laibak asina Southeast Asian country singa laloliti ki waiba mari thamna pa paikhatliba East policy gi saruk ama waina ngarang India da laiba Thailand gi ambassador Trat Hongteng na lutsingba Thai embassy delegation ama chief minister N Biren ga mahaki office secretary ta unakhre unabadu da chief minister gi maikai da gi numit tarani chupna pangthokodoriba Manipur Sangai festival da Thai gi muithai team tharak na ba invite tawkhre Maitai mayekta master loirabasu puya pabadi ngamdre hauzik maitai mayekta master loirabasu puyadi paba yadre puya paba ngamnaba maitai mayek yaukhaliba singna amuka hena changsin minasi haina pandit ningthau khongjom Khel Chandra Charitable Trust ke chairman N Tombi Raj na phongdokhre N Khel Chandra Singha Charitable Trust All Manipur
Manscript Custodian Association AMMCA amasung Khwai Martial Art Academy KMAA na punna khusamnaduna numit humni chumna sathagadaba Puya Awareness Kam Exhibition ngarang Uripok Ningthokkhongjam laikai da leiba N Khel Chandra Singha Charitable Trust ta hogdokhrei khulda sangandana bawarep laukhre miyoi bagi lisat chatabagi mamangda wathok kaya da senaba laikhraba matung tha sigi taragani thoidasu amukan na chalaidaba lisat nupi macha amada sathagiba kumbi kendragi manung chanba kumbi Setapur maning laikai dage khangembam sanjoy chahi kungani panapokpa manglembada logi matungina sairak pidabasu matam loiduna yumda muk halaklabade laikai da mukhanna changandana bawarep laukhre hiram asigi matangda laikai adugi miyoi kaya hawroktuna Setupur Youth Club ki thongmi singa loinana mifam ama pangthoktuna warep adu laukhibane warep adugi matungina miyoi bagi lisat chataba sanjoy khulladуда amukhanna changba yaroi karigumba sanjoy bu changjafam pinamba thoklabade imung adusu laikai dagi tanthokane sanjoy gi mayamba open asu mahaki manaw nupa dubu akanba mawngda yaningdaba phongdokpaga loinana mahakna warakpa ngamdraba manaw adugi mathakta laikai na lawrokpa warep pumnamak yare haina phongdokhi ima singna tariba pige papa CM na pugadabane khunai asida chahi kayagi mamangdagi yu amade mayai ka bachinjak makhal sing thingnana ba yamna wana honaduna lakpa adu senmilon khara hengana bagi damak lainga kasina state asida yu legalize tawna ba phirep lawri basina khunai asigi ima singi mittagi tariba PSC ge pap chief minister Nongthongbam Biren na soidana pugani haina All Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj ki President H Ramani na phongdokhrei Manipur da India ki mayokta leiba migi masing yamsilaktre chief minister lamdam asida laiwa ki damaktani haiduna lal hauramba kaya makhoi masel machet tanarakpadagi masing yamsilaktre India ki mayokta wangang binna bami laisilakta base lainga ki oinade aphabani adubo aikhoi masel gi marakta machet tanaduna hana basida tongjari basi kanadano laingak pai di basing asisu miyam na sembane aikhoi masel hana bade tawhaningde haina chief minister Nongthongbam Biren na phongdokhrei langol tarung da pangthokiba athwan abon maigi laikhidabagi chahi ama mapung pharakpagi thoramda wangang laduna chief minister N Biren na mathaki wafam asi phongdokhibane PMGSY ge crore sahum thabak sudana lokthoklamlei Congress Pradhan Mantri Gram Sevak Yojana PMGSY ge chingi district ahumda lambi thong semnaba kai tharakiba senphamdage thabak sudana lupa crore Sahum lom lokthoklamle haina Manipur Pradesh Congress Committee MP Sisina Maral Sikhrei BT Rota leiba Congress babanda pangthokiba paugi mifam amada MPCC gi President Kaisam Megachandra na hai tongan ba district ahum haibade Churachandpur Tamenglong amasung Chandel district ta kumja 2017-18 dage PMGSY gi makhada district sing asigi lambi thong siamnaba kai tharakiba senpham dage thabak sudana yamlaba senpham lupa crore chahum lom kaithok lambagi khudam sangdam laire CM Biren bu ikai khumnaba utlakle matu sonjaba lamjing binaba waliba lamdam asigi yalawme missing lectureba sanamahi lining bo masak khangbi duna tongan ba code number ama pinaba made chapsaba achumba masak adu khangbi duna lamdam asigi mapi mapa oiriba chief minister Nongthongbam Biren na lusingba Manipur state cabinet na sanamahi lining bo minority oina khangbi na ba Bharat Sarkar da recommend tawbiki basigi damak Uttarakhand sana konongge maisau loisang mai baloisang penaloisang amai biloisang sing amade ningthau pongba taraga loinana loisang pumnamagna chief minister Nongthongbam Biren bu Uttarakhand sana konongge publicity secretary poirei khumanna press ta thadorok pachero lamana ikai khumnaba made thagat pa phongdorok le aroi bada tabiri ba pumnamak pu thagat chare